Pini adab abirda long pen kadu kavya phansida me adab kimia kardom nang pajareklo kardom. Tangte pini adab abirda ang ton pen arjuitha. Ranam Pianglong mate Mahamaya constituency ka parlo along ke doan arong asaratuma phan dong muka krasinja aklam auditorium hall along karbirong asaratuma phan appointment alo kapajar puna birta kat news sa himalong birta nang pali. Karbianglong nihang nijang rong rup ke doan arong asaratum aja kong kachelong lake isi phur ki mupule pudam sita henune. Lasong se karbirong asar pen nang anikan pen akachestong ponang thek pining mate suri hinira ingkora hini anikan karbirong asara hin pen isi phur ki muarani lopusi chihokpo. Lasong si Mahamaya constituency ka parlo dong muka krasinja aklam auditorium holalong appointment alo kapajra sai dengpon. Karbirong asara me tiripia me achunbang rupen hanse dokmuka municipal board chairman Biren Singh Teron Mahamaya constituency BDC chairman Rajesh Teron Mahamaya constituency BJP Mondal committee Meipu Purno Ingti Dun Meipu Babu Tiso BDC chairman Barim Long Singh Tokbi Mahamaya Karbirong asara me Ameipu Biren Singh Ingti Lapen Chunbang Robinson Rongpia Tumpen Chenglok Penangan Kithe Kedingatum Chetong Dunsi RDP2 Deputy Mahamaya constituency mate naram Pianglong long Karbirong sarame ningkan troksi kache songpon pini ke chengsi appointment mate Karbirong sarato majakong ke pi pajirarni abang sudang letum perang kitum nang kache tong thega pon letum phan ardom pijirlo laben pini ni letum labangso nang pajiralu ni tum Karbirong sarame hin pending arong lo pen ke chengsi ding arong ni sini tum office tamina bangso pang thek pon po lapen ningkan trok kep radar kep labangso traditional village court aputhak korsing terang CM ke duhut ke pachon pon sitame laso dam tangan ningkan trok pen nilitum Karbirong sarame surihini rakre troksi aningkan pen labangso amang pathek det pen nilitum je song pon bompen puthot nun tuliram akahai Dr. Tuliram Ronghang kijapon government atum nilitum phan labangso lu nang pipon abangke nalang liphan chururi une lapen ke nilitum labangso aja kong longlok pen nilitum ansu si kheyatum kenang ni mate kheyatum akertang pohor mu an nilitum ke pajek ponje phan lapen khe kai teng ha hakwa teng hakwa mang labangso niti niyom niti sitami nilitum ke pameje phan nilitum klem ponji lapen ke nilitum labangso traditional village court ang pi bang nilitum Karbirong sara hin pen alang phan non gob ke chari boma government dong phan churulo lapen ke nilitum dolang kache song pon dolang traditional village development council dolang hala sitame nilitum labangso government ang angbong matela alang li dutti ko hut pala bangso karbeng team karbeng long dutti ko jungsi alang litu nang pachun pon pulutang nilitum Karbirong sara me hin pen alang litum phan mo sitame alang ni nong nam dupo lapen ke alang li phansi labangso aketok ta dupo nasi nilitum chuning ri kangtung nang litum hoi pen nang chuning ri kangtung bangke labangso traditional village development council sitame labangso alang li period hut nang pachun pipo pusini tumning thesi ni tumalang lepan chuning ri glo kak sai pon ron bangke lahalo ek nomor bangke longlei phelang nilitum ing sai ponun po lapen ke rong kang sai ini la lekbuk lebor doan chichok che thank yang kang hi pen senglok nilitum ching sai ponun po lapen aron de pen thana police atum sitame pondet pulutang tenin tum chia dam da ja kongdolo lapen ke nilitum la adamasar ahut ditu karbi mate karbiadet kali khei to makanang sot jitu ke dola merit certificate pupu lasita mini do phan la bangso aja kongnang pilo lapen ke kapre la so do ke to kolong dola lasini pendangan ja konglong ponlo lasila bangso aja kongnang pi ponthek potini tum non do boma government do churulo non ti angji da pini bange appointment pilo napen siradak Mahamaya ang kanglong long sirkep isi center pathik lo rong sardom phan la bangso seke ki biji mate workshop ko padu phan long sirkep thik lo lasila bangso workshop padu ji bangke lanon speaker song elo bangso de kachi song ben fini arni an ke de nilitum rong asar akemang rong asar thede akemang ke de nilitum kichun chethek ponlong lo lase dalang litum council ke chari non team Karbeng long akhai Dr. Tuliram Ronghang phan chururi une la pende de alang litum puan ke claim kimi pen ajok nilitum Karbirong sara amai atum samin alang litu tumalong kacherap chito de dunyi phange kai ke de rong asara pen same alang litum
nang klem pi be pon bom nang dam pi de pon bom pon te nilitum cerap je chito de dun bom ji ase alang le tum akai ding pi same bangso nilitum rong asar apur kimot pini nang papleng pi thek bar ke alang le tum han suri kardom pajir iklo Bokolia English High School Ruptalin Kar Chojia Phan Phai Kuni ni Phai ke Thomarni break jam asan chamatom pen kapadusi ame kangni Nangkele ji mati jonga chiklo ni Phai ke thom lapen ni Phai pli arnian nini abaha Bokolia English High School Ruptalin Kar Chojia Phan terika mame ame phu mate Karbi Anglong Autonomous Council ie Madhuram Lekhe pen kachipahem pupon ame along akaprek asap committee atun pen RD dojo pen kapadusi ame kangni Lapen labang suamaya long Karbiang long Autonomous Council Madhuram Lektia hin pen kewangji surihini ra ingkora ke thom pen ingkora pli Karbiang long Autonomous Council MAC Development Fund pen sikala krep ho atangka panong pipon propusi kadok kavya thengno lamchak chipitikang pose birta ribdunlo Kandura Borboha Arong Pen Inot Arta Kijum He Karbianim Sopi Clarger Bepi Goa Long Ria Long Kapido Ponzi Fashion So Long Kachapati Dunjia Phan Bartang Long Ket Hek Poke Ajara Ket Hekta Nahok Dadi Lapen Luka Charlie Ket Hek Datle Ket Hekali Ajara Ket Hekta Ket Hek Aman Dore Lason Si Isya Ket Hek Anatu Inot Arta Jum Hek Anim Sopi Karbia Khe Aman Peng ke Wanjia Phan Kengkam Sejodun Tang Labang Swau Sopi Lake Kandura Borboha Arong Amekar Gautam Be Lapen Rita Rong Pepi Atuma Sopi Clarger Bepi Phai Kuni ni Phai ke Thomani Goa Along Rian Fashion So Phan Bartang Lasi Rong Adara Tom Pen Setame Mesen Pen Kapitun Longjia Phan Aning Kapat Hiduna Saidengsi Towar Ebeng An Kethondon Lang Ikta Kardom nili biren singehi pini nilam theka pangcheng ponji lake kit thek hajara ke thek ta nahok he kit thek ason kit thek alam bolo tang hajara ke thek sita me nahok he labang so alam men sinili pangcheng pon polalo bor bohalong ignoranim so pi arta jumhek lang non alang liphan dance India dance along kachipati dunji awar sailong lo alang li men klarjir BP Kandora Bierong pensilang li daksi mang teklo alang li sarpi sarbura tum tala dagdo la penke hekji puseta me laphan bajule thek aning hang puseta hala tumhan angsong kirung dun mate angsong ke pondun aning ka paklar dun aning ka pathi dun labang si kenang sot rada tumpen labang supen matha ponsi pinidak Kandora Borboharat puseta me lahelo klarjir BP lo Kardom Pitha Alang li non dance India dance long cepati dun ponon ke barpo lasu ke bara prang ladak Borboha Kandora arat tum sitame alang li phan hirju me kapajir dun arnam along ahai hang apidun lapen la alang phan kang thum karni lapen ke alang li phan mesen pen kapedam ponji phan kadak kado ya ratam ta cetong lo lasi labang so arat tum pini bang kalang li phan Delhi Mumbai di Goa long ke damalong alang liphan aning pathedun aning kirung dun lasu phansi dak ratu ketulo lasi alang li ladak ke dun prang konar nasi nonang kecepati tang ma alang thek as lang pathan pola pangka sarpi sarbatu stame pini alang phan arjupon po nang konar nalo cepati dun long tangke Difu Kikan pai dalatik hoti bangke fashion kan dance dalate johat bangke fashion nang kopi pialam lo ketheke ni hindi la pen arleng alam ledi pai pen punang cerap dun piglo kadi pai pen putum ta aning hang piglo kadi angke nang Karbiang lo ngarar phan ahir jume chahang nang idi di lasi lalo alang kacar lidun konana sikai kanun tang mal sulam tami nang than bolo setai si bangke Karbiarat Karbia khai tolo mangke la puson kiduning ar pilang posi kadukawe Karbiang long arat pupesoti Karbi kedo an asam angkang pupes la pil thelong Karbi kedo an atum sita melang lipan bangke
hirjumi ke hangdun pi kenang sot lapen ke mu apor lo te haladak voting system da doji hala bangso voting system os tame ilitum alang liphan vote ki tidunda kenang sot pini bang ke alang li ke bari bang ke face pilo fashion of alang li bang ke pini bang ke bar po dak pen la silada ka sarpi sarprat na dun ili sarbura pen tak jingkilang dun fashion pos tame nang li ningkirung jeng kona pen sing heklong kosom nili teglong ceng ya ladak nin tum kanto kesiap hulalong pesi teglong ceng ladak pesi pacali lo ay tek ladak pesi teklo pare lapen dak pen teklo aro dipulo dipupen cepate dum bom haidun bom lo ladak pen Guwahati lo Guwahati ta unun lo pare ladak pen Jorhat lapen pini bang ke labangke pini bangke goa nil tum olai po pulsi mathalo non ulai podi non Kirim ceng ke difu pen lo. di pupen Difu first ke Karbiang long Miss Karbiang long along alang kitsa long pidun lo. La songut ke alang best ke walk si longon. La det pen difu audition pi lo Assam Got Talent salong pidun lo. Alang dance ta best dancer si long dun. Ladet pen ako Guwahati Amar Pratibha along pidun lo alang fashion pen dance. Lata winner silong lo fashion ta ke dance ta lo. Ke ladet pen ako Jorhada bangke fashion lo lata winner silong lo winner isi silong pini ke barji bang ke Pini ke bari bangke Goa lata fashion lo fashion star of India long selang non cepati dun. non also arta kan Inkan Roxy Kacharli class 2. kelas tu di Karbiang long arat pucat kali si Karbia khaido ana phanang Oh, Karbiak Haido Anhan Nogang District, Karbiang Long, Plain District, Karbido, tum anta la anto sina cherab na chito duni, ahir juminai dunia hamsi, nili himpen, kacuning reglu. nalitum dak puita nalitum arong pensi la poson minuto supi barlo arta jum heglang la pen ke mu thegrai meselo ponte rong phase nong naman po rong phancot kali si Karbia khai phasi se nong naman po la sini li tum non nang li nang kar jo lam pe na feeling bang ke la sino ni li tum dak moher alang li apu bang thang lo alang li ke chengsi stage ke la li tum dak kandra borbohalong isi mane culture ke se po sha komuti do hala so komuti pe ni li tum aning kan bang durga puja hot isi kar di tum na li tum da pindeng sumpot pen chenglo culture bha chenglo ni tum ihek pusita aning kan bang continue ni tum 12 বছর কন্টিনিউ করে আমালা লকডাউন আমানি রে তুমি কাহিনী বন চেকলো আকো পিনিং পানি তুমি চেংথলো দাসি হাসো স্টেজ বং মেনছে আলাংলি কে চেং সি কে হাসো স্টেজ মেনছে আলাং লা ডান্স পুনয় ফ্যাশন পুনো দা পেনসি কে চেং লা পেনসি আপকে দা বাং গালাং তো লা স্কুলং দা লা মেথাঙ্গা চালি স্কুল লা প্রতিমা হানসে পি কো স্কুলং লা দা চালি দিন দা পেন আলাং তুমান দিফু চাংলং dipu karbing long tumbang hang lo karbing long tum hang pen karbing long pen Guwahati an palil Guwahati long Assam angkang long cedan lo alang li first position long dun la si ama non ni tumbang da hawar pen da kandra bor hawar pen ni tum mane non hini kumuti do tribal song do la pen la KCF mane person lo Karbi culture festival la kumuti tum benar hini bonai la tumhan alang phan an ache thepading la pen hadakta goalong pen da mesen pen pate juman ahir jume pusini chingrum lo lasi nili tum alang li phan ahir alang li phan mane ning theklong bangke goalong ta alang haiduni pusini tum theklong athe alang talent do nervous ba sabang ave lasi ni tum pini chingrum lo da hawar ka chingrum bang der chal athe alang bangke karbing long pen sigida ama karbing long kar chola pula ben man da masin tum bangke pini alang phan goalong ke dam puhuchi अच्छे थे पदिंग लापेन आहिर जुमे पिजुमा की तुम चिंगरुम लोके ke thek poke hajara ke thek na ho lu ke thek dele ke thek खाली के थेक पुके लो के थेक दे लो के थेक गली के थेक ता आभाग दो असिलाता एशिया के थेक लो नॉन अपा अपो दाग नि तुम कांद्रा बरबा हवार के नॉन नि तुम थेक थेक लोंग लो क्लार चेंसन थेक लोंग लो लापेन दाग नि तुम हुजाय डिस्ट्रिक्ट लोंग नॉन लासी नि तुम बांग नॉन मा थाके ओहोमामेन तालांग पावाना Karbiang long amen Karbiang long pemen pawana Karbiak lapen Hujai district amen pawana la kandra nitu ponchait kandra bragong ponchait amen ta paklar nang telambang lentum dopo lapen karbitum anta alang ason kato we chalisi karbitum ta Halloween amen cepaduduna pesintum mathalo
Makadok. Lalu kaduk awe akarbi akai nahok de dosi tame alang lipan hirjumi kapa jirdu ma kenang so lape mo polo te alang lipan voting system do kogi hasut voting system tame kadu eta alang li menong hut ke jog doni bang ke kenang so lasi pini alang lipan karju pon alam the mate ladak kandura wang pe larjir bepi phan ning kape thedun ning kirung dun labang so phan youth leaders angtong tikathar da wang lo si alang li nang li lam the Nilitum stame pinida ke bang ening rong pik lo penja semeda non asom kecelang bang nili sining rong pik akimi phan lo la pen kemi ke chok phanu protang nilitum hor ki piba ke prap pik ni la no jesemet ke la sinon son son nilitum long obi kimi tum la pen aklim nang phar lang boy phita mi tum akhe phani sinong me ke ban lang ti din la sinon la sawang jong ko jong situm lang corun pamilo hor ki pamilo putang te muda nang thinang ding tang lu putang te itu makhe si hala soang phar hala so athi bang itu cholong po la si jong sile tum la puson itu makhe tum emethang obi ki mi tum hala son kang thur jong si chat pig lo o ki tum prat pig lo putang te non e phang bang te la ke mi to mar se dam po la pen an su itu makhe long bang ke ser rut ke nang bat po la pen tarbor klari tarbong bang ke la ke nang bat pig lasi pinidak ke bang pen ani tum tame ning rong chipi dun lo lapen thang le pi mode sa tame si ning ke pat hedun lapen si hor ki pidun lo lapen alang li non kita madim an si tame kemi ke chok je phan bang ke ni tum hin ben bang ke la ke hedun mi ke pajur dun lo lapen an su si akang tu yang deng long si ji phan same tum hin ben bang ke hedun mi ke pajur dun lo karbi long rat phan nali kido oh karbiang long rat iltum jasemet pini bang ke ni ke karbiarat tu si mata dam asi dakhe la karbiang long putil la dak putil long musi karbiarat ke to ana ke gitu ana bang ke ang li phana bang ke katok kabe abang putin adon tin pentame hirjumi ke kapajir donji phanji di phanili bin ke tuning ri phone lo pasalo naning aro ma la di nang cepai dun dei no nang kona lo tamoke Goa di ada ke Goa pilo acha fashion day di Tangte non malam sopora phan bir tamo ington iksina Birta keme nangni tuma phang isi birta keme dong si nangni tung hem ka chukim jiapan phon mohortar kelong jiapan kiri ta siksat dopok pulote ile tung kar biang bong pen kang pucheng apulat MS Hanse Brothers Hardware along hummi damit no ladak nangni tung hem ka chukim jiapamu ang ton pen long igji la sonsi tin electrical items light bulb ceiling light pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen cheng lock, kapre ahamu sitame long igji. Lasi humre iknom MS Hanse Brothers Hardware. Adim lake dong mukak sami langso road near petrol pump Karbiang lo. An so se katini tuji apkan la aver kipi anambara lang humre iknom. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo pit puthot birta long wang thuik long Nizang Karbiang long tumpreng ahawar taradubi borghara long Sri Krishna Raslila arong aje katalon jiaphan terikama me sengpon tanglo pusikat news along birta nang pali Taradubi borghat rong kimi yukla pen aprang anikana sosi piningkang lethota phaikuni niphai narkep lapen sirkepan an di kang thir LP school along Sri Krishna Raslila arong aje kibi pon jiaphan terikama me sengsi laso arong aje apharman tesik jedang pontang pusi birta kyap aham phangaphan terikama me pen pachini
এতিয়ালৈকে বহুকেইটা বছৰ এই ৰাস মহোৎসৱভাগি দুদিনীয়া তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি পাতি আছোঁ। এই বছৰো বিগত বছৰকেইটাৰ দৰে এই বছৰো আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই ৰাস মহোৎসৱভাগি পাতিব ওলাইছোঁ। প্ৰথম দিনা আমাৰ মূল ৰাস শ্ৰীযুক্ত কৃষ্ণৰ কেলিগোপাল নাটনি আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছতে আমি বহুকেইটা বছৰ আমাৰ থিয়েটাৰ আমাৰ যুৱকসকলে কৰিবলৈ আশাৰে বাট চাই আছিল আৰু বহুকেইটা আগতে কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহু বিৰতিৰ পিছত এইবছৰ আমি থিয়েটাৰ এখন কৰিব ওলাইছোঁ। সেয়ে আজি এসপ্তাহৰ পৰা আজি এই প্ৰস্তুতি পৰ্ব আমি চলাই আছোঁ। আজি সময় আমাৰ নিচেই তাকৰ, গতিকে আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ এই গোপীসকলো তাৰপিছতে আমাৰ সকলো সম্পূৰ্ণ যোৰজাৰে পাতিবলৈ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ। আমাৰ এই যিখন নেকি থিয়েটাৰ হ'ব সেই নাটখনিৰ নাম হ'ল ঘৰ সংসাৰ। এতিয়া আমি আগতো এবাৰ আজি 20 বছৰমানৰ আগতে কৰিছিলোঁ নাটখনি, কিন্তু এইবাৰ বছৰো আমি কাহিনীটো ভাল কাৰণে আমি এই বছৰো এই নাটখনি লৈ এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আজি শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱভাগি আমি পাতিম বুলি আশাৰে বাট চাইছোঁ। Tang tipinya da babir tabang kela puan si kang ton iklo do me thak me kurwang thu.